Izwela kakhulu kubathengi intengo ephezulu yemikhiqizo yokudla okhona kuyona ukalakatsheni, impuphu, izitshalo kanye nesinkwa. Bathi sekuncane kakhulu kunakuqala ukudla abakuthenga emakhaya. Uthi intengo yokudla isiphezulu kakhulu. Izinto ezifana namafutha okupheka, isinkwa, inkukhu kanye nokunye okuningi sekumbeqolo kakhulu. Uthi ucabanga ukuthi ke ungathi ingathi kwehla kancane intengo yakho. Leborotho dilo tse dintsi like bo di-chicken yalo seshabo sa tura. Utumisang Tsamai yena uthi inyama imbeqolo kakhulu kanti impuphi ingconywana ngoba yona iyahlala insukwana kodwa ngenxa ukuthi ke uthanda inyama kakhulu iliqoza uyibona ke imbeqolo kakhulu. Utumisang Tsamai uthi usebenzisa isibonelelo sakhe R350 ukuthenga impahla yebhizinisi lakhe ukuyiphilisa. Isanko eNorthwest inxusa umphakathi ukuthi uqaphe indlela ebekwa ngayo intengo yokudla ukwehlisa umthelela.